Luego le vi cabal a Dios, chiruli honalain, hon sa ito kay Jugare, kaya chipar na guys, tauman, andiyo siya lekak Dios na isili Leonal ke renak tola kay Rikin, kaya chipar ko kesh. Chiruli Leonal anak kuan tot solok, liratin ni kakwa. Chirish li kukub jiseyo li neshtieli Apocalipsis. Salishuli Apocalipsis wakib Rakal capítulo 6. Nadinak chirish li kukub jiseyo li barki kwan kutbil chiruli li apóstol Juan Kirisa televisión li karuta kulmank naktayak chak rosohik li rujit fok. Ut akhirunak ilaulak papanel tento takatsol li ratin ni kakwa anak li ratin di Dios no kosten li ratin di Dios no kosku liratin ni Dios na katao kakwilal rikin liratin ni kakwa. Lishuli Apocalipsis chak tabalirum awanan dikishteng lisantin musik renak toek chuwek lisantin musik halita teng angke chiruli onala nakwan kamanashtie liratin kakwa ani kwan lish abiban chirabiak chan likarunashtie lisantin musiqeh re li iglesia ut li iglesia hana an la lish iglesia li kakwa o lisantin musiqeh na atinak rikin li hung وكان salionara nakwan takili li capítulo 6 warpina shkut besichiku li kai chikawai Juan sheli Apocalipsis li kai chikawai in kevilesh kwankil renak tek angelak Ulish benli kawai nashteli santilhu hanhuli kawai sakrishan naruta pila piaran sala santilhu nakli kawai in li ani kwan chirishan kebish kwan kilal renak tanumtak chisachbal li kwan kep sarushicochan Wash kwankil. Elnak taek chubek chan lisandihu. Awanan karuna rakshtiebal lishbendi kawaya in ali kawai sakrish. Ebilish kwankilal chan renaktish sach li kaskitsin renak tishkeli railal sashpeli tenamit ut renak taer chubech shali sandihu nakikireta li karu choche kulbank sa likutana in li karu choche rilbal nagokoshlak nawan nagokoshlak nakal nagishche Arua Joko Chiribal, Arua Joko Disculpal. Aún li gobierno, yo chihasachbal chenke. Nakikere retali li tenamit, o mga li Cristian, inka sa kwan, inka sa no ko el, inka sa no ko Angelaksh, chiruli Dios. Akuanchik
Mamena kuncha shtiglahik li reila la in. Hawanan hana in estieli apocalipsis. Chirishnak kebili kwan kilar re na tenum tax shmeli tenamit. Hawanan tenton ap te chubech. Utana in li kiril li apóstol Juan kikut besik chiru mali kakwa honestiri santihu nakistelish benseyo chan Holy chanchan carner kistelish benseyo utaan nakiel chakli holy kawai sakirish chan ut kebil shkwankilal kebil corona chan renak taer chubech renak tanum tak sa shpendi tenamit hokanak seliputan ing akhirunak taahku salikapaan karuna nak stiebala in kikot besik chiruli di apóstol Juan naktakulman kain chan hanak retalil nak tayak chakli kakwa han retalil nak kolong re li kakwa Jesucristo nakakaretan nak namenak kui milcha biskolonik lach kolonel kishkanab chak lishlok al kishkanab chak lichosha ut kichal arin saruchitot arin koshkwank pero wanan kishtieva kire solom kion kwankeshan kawaka et or kion kwankesh akaka erujan okanak li apocalipsis nacholop chiku shirish li karuna rash tiebala in shirish li kaib chikawai juana shtieli santiku li sakreshan kaibish konkilal naktanum tak sashmen li tanamit chokesh kebareta li karu chochikulmank abanan la ola pavanel es li kilubal es li kashik nakili santilhu ut nakila fili ruchichot chan rujoche kank karujo chikulmank pan hokan kisheli kakwa a kheli ruchanak kion kwankesh meshkwar chan hokanak la pavanel esak la shik abi li karuna shtieli santil musiqeh chan reb li iglesia lesh li kashapin lesh li kwan eshik chapink abi mak li karuna shtieli li santil musiqeh re li iglesia an la o okanak tentonak takakabresiki chiro li kakwa o chirisha an nakin chirishka liseyo hanki el chan khuli kawai kakrish utain karuna raf shevali kawai kakrish utaan chan kebila kish kwankilal chan kebish kwankilal renak tarisi li tuktokil usilal salitanamit chan kwanjak chich li kawaya li kwanchirish chan ranashkenak chalchi esing li tuktokil usilal pletik chakilal utaan nakami resilal li tenamit Yoko rabingil resilal li tenamit karune gerah Yoko rabingil li chakilal na kulmaheje la chibar pero wanan kishtiak li kakwanak naktakulman khain chan hanak tayak lin kolonik chan lo que bish kawali kakwa Dios reli local chihunelik hana lishkab liseyo khuli kawai ka Christian utachak chilisinkil lituktokil usilal aleluya la unish kawali kakwa yo coaches que va a retali karuna sheli lisandil hu naklishkab seyo chan
Hanli kakikawai chan. Yajak li kakikawai kemish kwan kilal chan. Uli kwan chilish kwan kulish chit. Chit narakshi al kwan kulish espada. Narakshi al pletik. Abanan kishtiak li kakwa Jesucristo. De qué retal chan. Na khayak li kolonik. Ta kwan glihik. Li tenamit teshpletirib chan. Ta kwan li koech. Ta kwan kakwi li chihel chan. Usalikutan ahí yo kosh que va retal nak. Kwan karu yo chikulmank. Honashcheli ratini kakwa. Okanak aheru. Lakpabanel. Inkata kwark. Okanak lakpabanel. Tentonak. Tashik chubeh. Ikaban tashik chishbeh. Cuando le kakwa mo konaulak tachiro no tachik chishbeh. Tachik chakwish. Tachik ban chaku. Lianina chosh sikpal li santilal chan. Sik akpan. Mas li santilal chan. Sik akchan. Okanak. Wilat yokas jalbala Salipawal. Sik mas. La kakular que le kakwa o sik mas li santilal li barkona chile santilhu. Nakayare tal li railali chakilal chishkunil li karu choko chirilbal. Utkhunchik chan li roj li kawai. Hang akrish. Okana huichan Emish kwankilal. Renak ta sachok chan. Uli ekrish chan. Kwankush pislep sa aruk. Kwankush pislep sa aruk chan. Uli apostol Juan kirabi. Liatin ain. Naruta lokmank kwip libra li trigo. Chiruli Litochleb rejun kutancha. Ut narut lokmank wakip libra li cebada chiruli tochleb rejun kutan. Arin yokosh que va retal. Chirish li railal. Haanak ta ter uks akches khonil. Maka jitishloq li tumin. Kwan hunak la conscient. Maka nashloq kaut. Banak shterqush tsaktish honil. Kwan la tumin maka tishloq kaut banak shterqush tsaktish honil. Hunli Christian halikawai ki elchak. Ut kwanjak bislep saru. Ut kirabi le apostol Juan. Narush lokal. Quip libra li trigo chan. Chiru li tohle rejun kutan. Abichi chabi. Ut narush lokal. Quip libra li cebada. Chiru li tohle rejun kutan. Hogan yo tuchtiabal. Yo kosh que baretal salikutanain rabayak likwank antiocho lija kwa Dios marela ono koruchi no mek pero banan nabala li tasqitzin mare mak eblish angel makali li trabaj koenak li mare li tokle ot li tsekaim tishkhonil li karuna kha sach ragla likutan tertosh tsak Abanan kaun na hokan Sibambil chakre talil Nakaili ta kulmang Nakhayak chakli kakwachan Hana ili kirili apostol Juan Din nakataw sa Apocalipsis capítulo 6 Ak sibambil chakre talil Akwan chakre talil Mukuchal teraf tali kaskitin li anini ke holomir li telamit Li karuni ke Spanu ha mismo li kakwa qui ha antiochik angelak kaut max et al
li ratin panak li hunghung in kana rach spawankili kakwa bali panak li hunghung na rach kwang honarach an in kana rach kwang honarach li kakwa o kanak li Dios nashrak li atin sashpen li tenamit utaan ain rach shtiemal li atin ain. Anapan taquili versículo 8, axquili versículo 2, xquili versículo 4, xquili versículo 5. Udanapan taquili versículo 8, ni nashtiaran sali Apocalipsis capítulo 6. Junchili kawaichan, anrish. Ulikwan chirishan li kawaya an kamk. Kamk chan. Kawa. Ulikwan jirish di kawaya anchan haan kam kawa ugdityo chitaken kre haan shnaach kamenak chan ulityo chitaken kre haan shnaach kamenak tin khonsot chitin alok shtalan khonjili kawai anrishan Ulikwan chirish li kawaya an kam kawa muerte chan sa Castillo. Ulikyochi takenkre haan kamenak kawa chan. Shkawa kamenak kawa ulikyochi takenkre haan shnaach kamenak kawa muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pana, listo arish li kam, listo arish li nakikana kapable kakwa, ali kam. Yo que distem alnach, kwan huli tjehel maskaw, yo chichak. Num tehanak skawil chiru li tjo chanke. Nabala fi yo que chikamk. Nabala fi Joji amok di kam kain Joji shkambale li kaskitsin perawanan in kana kanao mahantain li nashtiel santelhu abanan hokana kama shinje reza shtiklahik tentonak la pavanel la ole na katsoli santelhu tentonak takat oslat shabil u takatsori li santelhu karu josh kulbale ruchitot Jojek angli ruchitot. Kamalah kalakanak le ruchitot. Abanan la ola pawanel tentonak ta agiku karuaan. Utaqil risa li sandilhu ma hokan mainka. Hokanak li qanikawaya inchan kebila fish kwan kilal. Chan ulikwan chak chirish. Likwan chak chirishan. Kam kshkawa. Ulinataken kre chan shnaach kamenak. Bueno, ne que no kalu shnach li kamenak li cementerio li camposanto ne que shtie barke ne que kulak li kamenak aran ne que shiptis khunini ne que kam. O kana li Apocalipsis chach taw alelu. Chach taw alelu abanan rikisten li santil musik utlisantil musik antes kot besitku aruna rash lleva lain lo konemish kawali kakwa Dios chikonele kutan